Ngiyazi kusesenabantu ukuthi makukhulunywa ngale event, ngalo mcimbi, ngalo mshado omhlophe ngodwendwe lwasemandayo nge-15 zika-Disemba 2025. Kunabantu mhlawumbe abasafila ngathi into ekanje mhlawumbe engamfanele uKhuzani, uMr Mpungose, umnumzane nowakwakhe uNontutuzo kaMathenjwa. Kusenabantu abazonda lokhu kweqiniso, abazonda ngisho umuntu ezama ukwenza into obudoda, ewukukhula, ukuthatha isinqumo esibalekile empilweni. Angeke sathini ngalabo bantu labo, kodwa kunabantu abangamfiseli ngisho nento enhle uKhuzani. Abantu abangahlanganisi lutho noKhuzani, akayilutho lo muntu, akaculi, azange ambone uKhuzani, akamazi. Nedi nje wangcikiswa iqhawe elithize uKhuzani, umzondela lokho. So lawo mazondo lawo, yiwo lawo mazondo lawo thina singabantu esihambe sisonda abantu sigcina sesiney'nkinga singathi iy'nkinga lezo y'buyaphi. La mawuthi uyabheka lo mcimbi wabenqophamlando, i-trailer le kahle kahle, njengoba kunamahebezi ukuthi-ke uKhuzani, Mr Mpungose nowakwakhe baqopha uhlelo lwempilo yabo kabusha lapha naku-SABC ngokwembiko-ke eyavela-ke, singazi ukuthi mhlawumbe ubuqiniso balanto leyo bungakanani. Kuyakhombisa lapho ukuthi mhlawumbe ngenzeka ngempela lonto izoba khona futhi ngekudala. So konke sikubonayo kuhle lama-highlights, maybe Khuzani akakwazi ukukhuluma nawo openly since contractual agreements, awuveli wakhulume nje in a public space because leyo nto leyo sekuyisi-secret, intellectual property akuyona yakho. Wena unikezana amalungelo ukuthi berekhode bekubhadale imali ethize. Therefore angakwazi ukuthi aphume azoconfirm lento leyo. Thina esiyikhulumayo siziveza nje, cha, angakwenza lokho. Kodwa siyabona ukuthi kuyakhomba ukuthi ngempela uhlelo lungahle libuye, ama-chance ukuthi libuye maningi kakhulu. Uhlelo olwaluthina Khuzani lwalukhuluma ngayo impilo kaMr Mpungose. So kunjalo ngokwenza kwethu, imicimbi lo ohlala ey'nhliziyweni zabo isikhathi eside, okuhle okwenzelwe uKhuzani, izinto adlule kuzona, iy'pheko nayo yonke into. Ngiyazi kusenabantu abasahetheka ukuthi nabo beze befise ukuthi bashadile ngoba bebona lento enhle kangaka enziwa uKhuzani nangendlela abantu abayithathe ngayo ngesasasa. Nabo siyofika ukuthi isikhathi sokuthi bekwenze lokho uma befisa. Kodwa-ke kubuya ngathi-ke impela-ke uhlelo luyabuya laphana ku-SABC ngoba ngathi-ke u-SABC ophethe lezi nhlelo. Uma ibuya-ke show kaKhuzani ngokusemthethweni, okahle impela this time around, ngesikhathi idlala ngaleso sikhathi abantu bayakhuluma ngayo, nabantu ababephusha kakhulu ukhuba bephusha umsebenzi wakhe, bawenza umsebenzi osemandleni, osezingeni labo. Kodwa njengoba abanye abantu bebengekho emgangathweni ukuthi bevele emphakathini ukuthi bawusupport umsebenzi kaKhuzani, bayafuna ukuvela, bekungelula ukuthi iphusheke kahle. As much as kade kukhulunywa ngayo ku-Facebook nako-TikTok, kodwa abantu aba-relevant, abantu abasemqoka ababalulekile empilweni kaKhuzani, abalandelela iy'nduna, abantu abathize nje abazozi content bekhuluma kahle ngoKhuzani ngaphandle kokugxeka, kade bengabaningi. Ngiyathemba ukuthi this time around if kwenza impela u-SABC lezi qiniso lisho ibuyisa, sizokwazi sithole izinto ezinjengama-review, ama-preview, sithole i-commentary cause ishow usually banokuyenza ibe ngo-21 minutes yabo. So ungakwazi ukuthi u-update abantu, utshela abantu ukuthi kwenzakaleni nongabonanga, kube interesting ngoba uKhuzani leya show as much as ayimnandi kodwa asiyiphanga udumo olufanele. Amandla akhe uKhuzani angazi noma sasiwangabaza noma sasingenayo ishow noma sasiyitshe automatically ngoba abantu bayayazi, bayamazi uKhuzani udumile, kuzovele kube lula. Bayadembesela abantu abaningi, sayadembesela nathi esasinqena ukuthi sivele ngaleso sikhathi lesi senze i-content. Kodwa ngoba sekunje abantu sebethe ukuhlahlamba, abasadlali, abantu bayavutha bengabaseli manje. Ngiyacabanga ukuthi hayi kuzoba noshintsho kakhulu and kuba yintokozo enkulu ukuthi uKhuzani aziprove ngoba kwaba ney'nkinga, kwaba nokukhuluma lapha ngasesayidini ka-Legend Manqele ukuthi
isho kwekhuzana ayenza kahle kodwa ama-stats akawavezanga ukuthi ayenza kahle makuthi compare to who. Lokho sekuzobe kugcwalisela-ke kubantu ukuthi no, uKhuzani wenza kahle. Nedi nje insizwa le ifuna ukumrobha idle nje amandla akhe uKhuzani, ingakho azavele obala wakhuluma ukuthi hayi iyangikoleta imali more than 600,000. Can you imagine imali engaka? So sazanga urecorda the whole process. I-SABC wakhipha iy'mali ey'shisiwe ukuthi kuthola abaxhasi bale show le. Kodwa-ke sibonga ukuthi kubuka ngathi-ke le trailer le abayiveza, because if you look closely i-trailer le iyakhombisa ukuthi kuzoba neshow elandelayo. Kodwa-ke solindela ngokuhamba kwesikhathi-ke sibone ukuthi kuhamba kanjani la endimeni kaMaskandi. Njengoba wayephezulu uKhuzani before, uma kuthi ngenda kungabaza usekuleyo ndawo leyo uKhuzani-ke le emfanele once more again ukuthi arule abe on top njengenkosi yoMaskandi, njengoba ehlale eyona inkosi. Nisahle ngazathi mba kakhulu, sizodibana ukuzama sizokwenza enye ividiyo.